reka duhere ku mugabane w'Iburayi gato. Ku munsi w'ejo yari amakuru amaze iminsi agarukwaho, cyari ikibazo kigiye kugira ngo bamutangaze. Bruno Guimaraes ubu ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal bidasubirwaho, n'umukinnyi Rugaju. Umutoza Arteta rwose muri interview ye yatatse cyane, anishimira ko aje mu ikipe ya Arsenal, ariko agisinyishwa abakunzi ikipe ya Arsenal bamwe muri bo base bavuga bati se Arsenal ko dufite ikibazo cyane cyane mu bwugarizi by'umwihariko kuri kabiri, kuki ikipe ya Arsenal ihisemo kuzana umukinnyi wo hagati mu kibuga, nyamara ariko dufitemo abakinnyi nka Declan Rice wagize umwaka mwiza, dufite abakinnyi nka Martin Odegaard, dufite Zubimendi, dufite Lewis, dufite Ethan, Eberechi ndetse na Merino. Kuki umutoza n'ikipe bahisemo kuzana umukinnyi wo hagati? Arsenal yongewemo Guimaraes biraza gufasha iki Arsenal hagati mu kibuga, kuki ariyo mahitamo ya mbere bagize mbere yo kuza gukomeza mu bwugarizi? Yewe no mutima defense ubu bafitemo ikibazo kuko baravunikishije. Umwaka ushize Arsenal ntabwo yagize ibibazo bikomeye cyane muri defense, ndavuga effective yayo, nubwo nkuko bivuga Saliba yabazwe umugongo, hari match yatazakina ni ya Community Shield bazakina ku cyumweru saa 10 bakina na Man City ku itariki 16 ntabwo azaba hari, ariko baravuga bati aho dufite uruhengekero, dufitemo ba Mosquera, dufitemo ba Hinkapi bahakina, dufitemo Gabriel Magalhaes ugihari, bakavuga kuri kabiri bati batimba baracyahari, twaba dufite ba Carafiori mu mpande bazafatanya n'ubundi n'abandi bakinnyi nka ba Lewis Kelly. Basa na Arsenal mu by'ukuri ibara kwinyuma yego hari shortage kuko bashakaga no defenseur wazabafasha mu gihe Saliba yaba atarakira, ariko ntabwo ikabije cyane. No kuvuga ngo ikiza gihari, abakinnyi ba Arsenal bafite ubushobozi bwo gukina imyanya igiye itandukanye, bamwe muri bo nk'uwo Timba ashobora gukina kuri kabiri agakina mutima defense, usanga nk'uwo Lewis Kelly ashobora gukina muri mediana agakina no mu mpande zombi kabiri na gatatu, nk'uko ngo karimo abakinnyi bagiye bafite Hinkapi ashobora gukina ku ruhande rw'umusa agakina no mutima defense, bagiye bagiramo abakinnyi bafite izo karite zo gukina imyanya itandukanye. Wenda urgence impamvu bayishyize hagati niba barayibonye rigwaga mu mpera za sezo, Zubimendi yari ari kuri bench hari gukina Lewis Kelly, kandi igitekerezo cya Arteta cyari gukinisha Lewis Kelly kubera yuko yabonaga Zubimendi atigeze areponda. Wibuke ko banagurishije Norgard, navuga yuko atanabafashije cyane no sezo. Norgard byagezeho bigaragara ko rwose nta kintu kihambaye za contribute, baravuga bati reka tumurekure. Icyambere rero iyo ugiye gufata position ajemo, nshaka kuvuga reka tubare 6 n'8 iyo myanya ibiri we na Declan Rice nibo wenda probably bazajya babanzamo. Umutoza afite igitekerezo kimeze gutya. Igitekerezo icyambere ni ukubanza kugira effective nini nk'ibanga ryanarabasunitse umwaka ushize. Urumva niba batakaje Norgard kandi umukinnyi batekereza gubanzamo akaba atarareponze neza, bagomba gusimbuza bakaza no batekereza ko yabanzamo mwiza regular starter w'umuhanga. Icya kabiri ni complementarité cyangwa se ubwuzuzanye hagati ye na Declan Rice. Ushaka kuba ati ntibarakinana, ubwuzuzanye buvuze ute? Imikinire na Tonali, Arsenal yigeze no gushaka Tonali, niba sunikiye kwemera ko Bruno Guimaraes yaba ari umukinnyi mwiza. Hari ibintu twigeze kubigana hano na Iberi byo kuba abantu benshi batagitinda ku kintu cyo kuvuga ngo uyu ni 6 ngo uyu ni 8 cyane, ahubwo akaba ubwuzuzanye bwo kuvuga ngo nugenda ndasigara, nusigara ndagenda. Ntibivuze yuko haba hatari udafite iyo position nk'umwanya we, iyo pangura avuga ati wenda uyarakina 6 uyarakina 8, ariko akaba ubwuzuzanye mu nshingano. Icyo bita animation igena icyo bita role, no kuvuga ngo uko tugiye aho umupira ugusanze uragena inshingano, uragena role ugiye guhita ufata. Ni nk'ibintu Paris Saint-Germain igikora abantu bakunze kubibona, twigeze kubivuga by'icyo bita interchanging positions, guhinduranya imyanya ariko
umwanya ugiyemo ukuzuza inshingano zawo neza nk'ahariho waburi twize kubiganiriza abantu tubabwira ukuntu Ashraf Hakimi ashobora gushiftinga akava kuri kabiri haza muri Mediane agakina nk'ibyo mu mediateur yakina yazamuka agera muri box yisanga agomba gutsinda agatsinda nk'uko umwataka atsinda gutegura abakinnyi yego ntibibuze kugira wa mwanya w'uri principal ariko akaba ashobora no kugira kwiyadapta ku yindi myanya mu gihe bari musanze aho hantu cyangwa se mu gihe role imusaba kugira icyo yakora ari muri uwo mwanya yayikora neza. Ibyo rero biva hehe? Akinana na Tonali muri Newcastle ntabwo amenya ngo gatandatu ninde umunani ninde, bahinduranye gishingano kandi bakabikora neza. Ibyo rero babibonye kuri Declan muri equipe nationale y'Ubwongereza ejo bundi ari kumwe na Anderson Elliot, bombi ntiwamenyaga ngo gatandatu ninde umunani ninde. Ntibivuga ngo mu gupanga ntumenya ngo gatandatu n'uyu umunani n'uyu ububizi, ariko iyo bari kwani mu mukino umwe arasohoka agasohokana umupira undi akaba yasigara. Same nuko turi ko no muri football modern naha mu Rwanda waribonye kuri Issa Jigwiba ndetse na Mudere Akbar twagiye tubibona. Sorry kuri Ibrahim Jingarey ndetse na Mudere Akbar. Umwe akazamuka undi agasigara. Habaye ikibazo rero kuri Zubimendi cyuko Zubimendi kubera gukina muri bwa buryo bw'Abespanyol we inshingano ze principale zabaga ari zo kuvuga ngo ndakina umupira ngutange ngume muri zone yanjye ni project bihagije. Noneho muri cyagiye Declan nawe yagarutse kuza gukina ya baro ya mbere ugasanga bari gusa n'abagongana kuri role zimwe, ugasanga bose naba deep lying midfielder n'abakinnyi bakiniye hagati cyane, hakaba ari umukinnyi ushobora kwiprojecta cyane ngo agende yigira imbere cyane. No muri aba babiri ntago batekereza ko Declan ari uzi projecta kenshi, batekereza ko Magalhaes ari anako Guimaraes ari uzajya wi projecta kenshi ari uzajya wigira imbere cyane, kubera ko Declan aryoherwa no kuza gusaba baro ya mbere iva muri defense akayisunika akagera hagati mu kibuga akaribera mugenzi we akagenda. Ariko undi Zubimendi nawe niko akina, nawe aryoherwa no gusaba baro ya mbere akayisunikira mugenzi we akagenda. Yavuze ngo mugenzi we akagenda nukuvuga ngo akayishyira nimero 10 bagasohokana ari babiri nimero 8 na nimero 10 bakajya kwataka. So amahirwe menshi rero natekereza ko ari ukwizerera muri complementarité ubwuzuzanye mu nshingano ndetse n'ubushobozi yagaragaje league proven player kintu menyere championnat mukinnyi mwiza regular starter muri equipe nationale ya Brazil twaramonye no mu gikombe cy'isi, umukinnyi ushobora no kubafasha kuma set pieces guterura imipira y'imiterekano, quality player ufite urwego rwiza rwose ku buryo ntekereza yuko cyari ikibazo cy'igihe kuva muri Newcastle. So Arsenal nigize amahirwe yo kuba yamwegukana. Iyo ni ikipe ya Arsenal ndetse kuri Bruno Rigoga tutaganiriyeho cyane. Uyu Bruno aje muri Arsenal ariko avuye muri Newcastle yari kapiteni. Ibyo hari ikintu kinini babivuze kuzana umukinnyi wari kapiteni, urumva ko ntabwo agiye kujya yibutswa inshingano ze nk'umukinnyi cyane na ba Odegaard. Nuvuga ngo bafite Odegaard nka kapiteni bakagira Declan n'undi y'umurebe unari kapiteni muri we, none babongeyeho undi mu kapiteni uvuye muri Newcastle wayoboye ikipe nayo ubona ko yari ikipe nziza mu by'ukuri ku mugabane w'Uburayi, hari ikipe ihangana n'amakipe akomeye. Kuba rero azanye ku kantu ka leadership n'ubundi asanganywe kuko uyobora abagenzi benekeza ko ntabwo bizigira bigorana. Noneho wanakongeraho rero imbaraga ze muri Mediane, ngira ngo na Arteta nimugoroba yari bigarutseho nyuma y'umukino yamaze gukina na Dortmund. Avuga ko icyo amuzaniye gikomeye cyane kuko ubona we uburyo akina hari uburyo zino komba zo mu kibuga hagati ubona we aziganya cyane kubera imbaraga rero afite n'uburyo akina nizo mbaraga kugira ngo afashe muri Mediane kugira ngo bagarurire baro. Wakongera n'ikintu cy'ubukapiteni ubona ko Mediane Arsenal mu by'ukuri Arteta abonye ikintu navuga kimwe, nuvuga ngo azajya apanga batatu muri Mediane kwizigira bijyanye n'uburyo yifuza gukina. Nahoze mbona hari igitangazamakuru kibapanga bakavuga bati niba akeneye umukino w'imbaraga cyane muri Mediane kuganya duel muri Mediane zose ashaka gufata Declan agafata Bruno Guimaraes imbere yabo akaba yahashyira nka Merino n'urugero. Abo bakinnyi batatu akavuga ngo aba ndabizeye haba hejuru mu kirere ni beza ariko n'imbaraga batanga muri Mediane nabyo ni sawa. Cyangwa se akavuga ati reka mfate nka Declan kiremo Eze kiremo na Odegaard ariko avuga ngo mfite Bruno Guimaraes kuri bench mfite na ba Merino mfite amahitamo menshi. Uvuga ngo rero guhitamo ntabwo bizajya bimugora bijyanye n'umukino yifuza gukina bijyanye na adversaire bijyanye n'ibyazaba arimo
umwe yavunitse akaza n'undi urabona ko rwose Bruno Guimaraes ni umukinnyi wanishimiwe n'abafana cyane mu by'ukuri bavuga bati ahanga Arsenal izanye umukinnyi twari dukeneye muri Mediane. Nuga uyu mukinnyi avuga noneho ikintu kibereka ko kuganya amadueli hagati mu kibuga ari ibintu byoroshye. Ni umukinnyi ufite indeshyo ya metero na santimetero 82. Mu by'ukuri ni umukinnyi wafasha hagati mu kibuga kurinda iyo mipira igenda ijya muri defense by'umwihariko y'ikipe ya Arsenal. Ariko ndifuza ko tuva kuri Bruno Rugaju hari akajambo gato wifuzaga kumusorezaho gato mu bindi bintu nagiye mbona. Buriya iyo abakinnyi nanone bajya kubagura Iberi bavuga yuko part of ibintu Zubimendi yamisinze cyane muri Arsenal n'imbaraga z'umubiri physicality. Bavuga yuko bari bakeneye umukinnyi ufite icyabongereza bita ngo ni afite muscles ariko zidatuma aremera. Ubwo sinzi ukuntu nabisobanura. Afite umubiri w'ukuntu wubatse urakomeye ariko ntibimuremereza nyine ngo bimubuze gukora muvuma cyane. Ni wa mukinnyi mwiza ku buryo nko muri Newcastle ngo ajya gukunda kubwa mediateur bagenzi be ngo if you are afraid to play give me the ball I will play for you. Niba wumva ufite ubwoba bwo gukina nje mabaro abanyabrazil bariyaminiya cyane baba barakuriye mu mihanda bikinishiriza ibirenge n'ubundi ati mabaro ndayigukinira papa yari umutaxime bakakubwira yuko rero uyu mugabo kimwe mu bindi bintu Arsenal yashakaga ni icyo kintu cya combat physique kuko Premier League iracyexija wabishaka utabishaka. Bakavuga bati rero kwiyongeramo n'icyo kintu cya leadership wavuze ni ikintu cyiza. Ibaze yuko Newcastle ngo ni kimwe mu bintu byayigoye kwemera kurekura uno musore ariko birangira nyine Arsenal imubonye. So nacyo ntitwabura kukivuga. Ikindi bari kuvuga Arsenal umwaka ushize mwibuka bayivugagaho yakinaga nabi. Bakaba bati uyu mujene rero wakinnye ibyo bita futsal ya mikino yo mu kandi mukabuga gato ibafasha kugira decision making kwikora umupira vuba kandi neza kugira dynamisme mu mukino kubuja cyane gukora kuri baro neza kandi kenshi hakazamo none icyo kintu cyo gukora under pressure kubera yuko nyine nkuko yari ubivuze muri mu ka espace gato kandi muri benshi. Icyo kintu rero cyongera kumuhereza ikindi kintu cyo kuba strong mu kintu kijyanye no gukina umupira iki twita nyine gukinana na bagenzi. So bakavuga bati rero hari no kwiyongera kwa quality y'imikinire gutandukanye nuko probably Arsenal yakinaga kuko umwaka ushize badushinjaga ikintu kimwe nk'abafana ba Arsenal. Ikipe zose zabati niyo kipe izatwara Premier League iki cyitwa agri football umupira udasukuye udasa neza. Niyo mpamvu yatwaye Premier League ariko umukinnyi w'umwaka ntaturuke mu ikipe Arsenal na top assist na MVP ibintu byose nta kimwe bafite. Urebye ni nk'ibyo usoza iyo ngingo nibyo Bruno araje ariko ni umukinnyi nanone izindi mpungenge ushinjwa ntiwabimushinja ko n'umubiri we kugira imvune igihe inshuro nyinshi bituma ataba mu kibuga igihe kinini. Aho biraza gusaba umutoza Arteta kujera uburyo bw'imikinire cyane ko nkuko yabivugaga Ibert amahirwe afite nuko asanze abandi bakinnyi benshi kandi beza hagati mu kibuga. Imvune buriya ni ikintu gikomeye rigoga gituruka akenshi mu bintu byinshi. Ujyana ko n'amakipe menshi akunze kwirukana aba medical doctor babo babashinja ngo kudatreating abakinnyi neza. Buriya hari igihe wabona wenda ari assessment zitakozwe hari imvune zo ziri inevitable. Niba umuntu yagonganye n'undi igufwa rigacika nka biriya bya ACL ntabwo wavuga ngo hari icyo muganga ari kubikoraho nyine nukugwa nabi swate byabaye. Ariko buri hari imvune ziva muri diet mbi kutaruhuka kutajera umukinnyi uko bikwiye kutamenya umubiri we nyine ngo mu mupime amagufwa ye buri amagufwa agira ukuntu yapima gukomera kwayo umunaniro uri mu muntu fatigue iri physique na mental no gutuma yangaje wenda reckless ragakora amakosa navuga ngo amugusha no mu mvune. Ibyo byagendaga still de jeu bakinisha ni ikintu gikomeye cyane. Part of icyatuma Arsenal babakinnyi wenga atozaga bavunikaga cyane nitura du short passes muri champion irimo aggressivity bakira abana bato cyane bibuka ba Diaby n'abandi bakinnyi Arsenal n'abawishe. Urumva urimo kubasaba ko hold the ball mugumana umupira umwanya munini uko ngo kuri ku expose abatindana umupira kandi muri champion bakiri bato irimo physicality gukandagirana cyane wasanga kutikura umupira vuba bibatera imvune. So hari uburyo bwinshi bushobora gutera imvune. Hari n'abakinnyi bagira imibiri idakomeye byo nabyo bibaho rwose cyangwa se n'uburyo akina akaba yinjira mu bantu cyane ugasanga baramukandagira.
so ntekereza yuko ibyo byose wenda babirebye bajya kumugura harimo nyine no kubijera niba umubiri we utareponda uko bikwiye bakareba uko bawukoraho kugira ngo bawujere imvune ntizarakomeza kwambara iriya nimero ya 39 kwizigira bigarutseho mu kanya bore impamvu yayihisemo yanabigarutseho rwose bamupresenta nuko avuga ko ari umubare uvuze kinini ku buzima bwe cyane ko imodoka ya papa we yatwaraga abantu yari yambaye iriya nimero ya 39 papa yari umutaximene plaque rero ya 39 avuga ati imodoka ndayibuka ko twaryaga kubera iyi modoka yari yambaye 39 nanjye mu kibuga nzajya nambara nimero 39 aho nzajya hose haba muri Brazil no yambara muri Newcastle yambaraga no muri Arsenal niyo agiye kwambara nibyo nakwibuka nge kwizigira ikipe ya FC Barcelona n'abakunzi bayo baguye mu kantu ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi ubwo Enzo Maresca umutoza w'ikipe ya Manchester City mushya yatangazaga ko Rodri ategerejwe i Manchester kuwa gatanu w'iki cyumweru twatangiye nyamara ariko bo bari bamaze kwizera ko bitagize igihinduka uyu mukinnyi agomba kwerekeza mu ikipe FC Barcelona ubwo tutibagije ko za PSG zari hafi aho Real Madrid ni nayo yavuzwe bwa mbere ngira ngo Rodri Cascante n'umukinnyi wagaragaje imyitwarire idasanzwe umwaka ushize we wari very quiet kubera ko yagize ibibazo by'imvune ntakine mu ikipe ya Man City Pep Guardiola ariko abasha kumubukinga no kumubikira igikombe cy'isi mu gikombe cy'isi yagezemo yitwara neza umukinnyi mwiza cyane wafashe ikipe ya Espagne kwegukana igikombe cya cy'isi bituma mu ikipe ya Real Madrid bazanye umutoza mushya Jose Mourinho avuga ati ariko iyi Mediane yari ikeneye umuntu nka Rodri umaze kuba inyenyeri umukinnyi watwaye Ballon d'Or umukinnyi w'umustar umukinnyi ushobora gusavinga bagenzi be ku buryo Mediane twizeye ko yubakitse kuko kimwe mu bintu Real Madrid yagiye izira cyane umwaka ushize no kugira abakinnyi batari consistent muri hagati mu kibuga ngo rimwe ni Chouameni akakina imikino ukabona rimwe mu mukino umwe yitwaye neza ubundi yitwaye nabi Kamavinga arabona amakarita y'umutuku gutyo kipe ya Real Madrid yari irwaye muri Mediane so proposa Florentino Perez bamubwira bati Rodri nibyo afite imyaka 30 y'amavuko ariko no umukinnyi waza agakina imyaka 3 myiza cyangwa 2 myiza mu ikipe ya Real Madrid akadusubiza Mediane kuko baracyakumbuye Mediane yari irimo ba Modric nabavuga bati dukeneye Mediane nyine ikora igatuma ikipe ibasha gufunctiona kubera ko ikipe ya Real Madrid irimo iragenda yubaka mu zindi departement baravuga ko bakeneye umuntu muri Mediane so Florentino Perez ntabwo igitekerezo yari yakemeye at the first place kubera ya politique ya Real Madrid yo gusinyisha abakinnyi yarajeje imyaka 30 bagwa amasezerano y'umwaka umwe kavuga ati se turaza kugura umukinnyi tumutanze amafaranga noneho duhindure icyemezo twafashe mu buryo bw'imiyoborere bwa equipe kuko ntago watanga amafaranga miliyoni 60 ngo uzigure umukinnyi nurangiza umuzane umusinyisha amasezerano y'umwaka umwe wabuhenzwe bwikube kabiri we ku gitekerezo cya Florentino Perez yifuzaga ko bagura umukinnyi kiri mutoya ariko uburyo yitwaye muri World Cup nibyo byatumye ikipe ya Real Madrid na Florentino Perez bavuga ati noneho uyu mukinnyi witwaye gutya mu gikombe cy'isi koko ni inyenyeri ni reka twinjire muri dosiye kumushaka Real Madrid yinjiye muri dosiye yo itangira kuganira no gutekereza ko gutanga za bid mbere na mbere ko hari kuganira n'umukino Rodri yasaga nk'ubahaye go ahead yaravuga ati ntabwo waruringa out ikipe nini iramutse igushatse so Barcelona ni ikipe nayo buriya Mediane yayo ntabwo iragera ku rwego bifuza ko Mediane yaba Busquets baracyayikumbuye nabo ntabwo Mediane yabo yaba bajene baza ba Casado ba Olmo imbere ntabwo nyine iraba Mediane nabo bumva bifuza Barcelona navuga ati nubwo tutarabalance ibitabo byacu ariko uyu Rodri yaza agafitinga neza mu buryo bw'imikino yacu kubera ko n'ubundi Mediane yacu ya Espagne n'abakinnyi bamukinaga imbere n'ubundi n'abakinnyi ba FC Barcelona kwizigina nanakunganiye aho Barcelona mu mikinire yobona babura ikintu cya maturité yego barabura maturité bafite abakinnyi bakiri bato ariko none ikintu cyari kinashingiyeho cyane baravuga ngo iyi Mediane ya Espagne iba agaragiwe na ba Dani Olmo bari ku 10 baramine ya mari bari ku ruhande
Rodri akabasha gukina nabo bagakora patterns of play nziza nk'izi ngizi zibageza ku musaruro. Turamutse tumuzanye muri Barcelona yaduya byiza bituma none ya kipe yacu iba yubakitse mu buryo muri mediane. Hari nk'ibintu bibiri Rodri asubiza Barca ibura. Yego. Ikintu cya mbere ufashe Rodri yaba muri Man City yaba muri equipe nationale ya Espagne hari umwihariko agira abandi ba nimero 6 ku isi ubu ngubu batigeze bagira. Ntekereza ariko shano abenshi banavuga yuko shwa ko ari umukinnyi mwiza nimero 6 waho yo ku isi. Nimero 6 abenshi bavugaga Makelele ariko hatangiye abantu benshi batangiye kuba bati no uyu muntu ashobora ko ari nimero 6 mwiza waho ku isi. Ikintu cya mbere Rodri akomeyeho gikomeye kurusha ibindi bintu byose abakinnyi bakina 6 benshi badahurizaho. Rodri ntabwo azi kurwana muri dueli ashaka kuvuna umuntu ngo amwaka umupira. Rodri azi gupositioning umubiri we ko afite umubiri mwiza cyane pe ni muremure bihagije afite igihagararo kiza pe noneho hejuru kumuka hejuru ko muremure nko bivuga afite umubiri utari nwa Busquets kari gato cyane yarananutse. We rero ni umusore reba ushana kureba n'amafoto ye amaboko ye ukareba imitsi cyangwa avambura y'ukungana ukareba iki twita ipinya kitari kinini bikabije ariko ubona cyumutse cy'umuntu ukomeye nyine ufite imbaraga. Niyo ababonye amafoto yari bizari muri vacances hari foto yambaye akantu k'agapira n'akantu k'agakabutura n'indi yicaye yakuyemo iyo yicaye yakuyemo ukareba nko mu nda y'ukareba abdomino uhitubona ko ari umuntu ukomeye pe umeze neza. Ikintu cya mbere rero Rodri akomeyeho azi kurekipera umupira apositioning umubiri. Yego. Abakinnyi benshi ku isi diwe abaziganya bakoresheje imbaraga. Nango biragoye kubona nimero 6 ufite igihagararo ari gukoresha ubwenge cyane. Yego. Icyo ni ikijyanye no kukwamburira umupira. Niyo mpamvu amakipe menshi ari gukina na Rodri. We azi noneho gukoresha nabo abakinnyi babiri bari imbere niba ari Pedri wenda na Olmo kwabwira ngo we gira gutya hagarara ahangaha Rodri akamenya ngo ngendaza gusohora umubiri wanjye gutya iyi barira ajya kugeraho nayikuyeho. Icya kabiri Rodri azi gukina umupira. Yego cyane. Rodri kirenge ni mwiza n'umuntu kakazi twavuze muri Arsenal akibuka ngo ndawufata ngusohokane nka nimero 6 ngo nguwushyira abandi ngo ariko nawe ngo ushaka kusohokana ngo nanjye nkawushyira abandi. Rodri rero ntabwo ari ukukura inyuma gusa Rodri azi no kuzamukana umupira akawutanga neza. Ndaba urugero rworoshye Rodri ari muri Man City igeze kubwira abakinnyi bagenzi bati ngenza akora ibitego birenga 10 muri season bose baraseka. Arabati dutege na squad yose na Guardiola arimo ati dutege nzabitsinda. Rodri muri yose zo yatsinze ibitego hejuru y'10 anatsinda igitego cyabaye Champions League. Ni wa muntu iyo asotse muri nimero 6 akavuga ngo ngiye gushaka igitego kwera Matire de Ruagira atsinda ibitego kandi neza cyane yaba impira y'imitwe ya mashoti yakure n'ibindi. Uyu mukinnyi rero experience afite maturity afite n'umukinnyi Barcelona imubonye ikintu cya mbere yabi wininze nicyo kintu cya experience yo kuba ari umukinnyi umaze kujya kuri ho niveau ku buryo umukinnyi umusimbura ku mwanya we wo bita ngo ni Bernard navuga batekereza uzaba mwiza aracyari umwana ku buryo ntushobora kuvuga ngo ibintu Rodri yaguye yabiguha. Undi mukinnyi uhakina Barcelona ifite we byaranze completely. Frankie mwavugaga Bruno Guimaraes umubona ibyumweru 2 ukamubura 3 ukamubura 5 n'abantu banamubona bakina muri Barcelona. Ibi bigishe rero ikintu cyitwa stability muri mediane ya Barcelona ni ibintu bihora iteka kuri uriya mwanya basa naho bari gushaka igisubizo kangwa se Bernard hakina Casado hakina Frankie yagarutse Sara hakina muri ubwo buryo. Ikindi kintu cya stability gituma amakipe iyo ugeze muri za crucial moments za season iyo udafite babakinnyi key players bawe akenshi naho ngaho se zitakarira no Frank akunda kugendera bakaba bati nubwo akuze kuko agiye kuza imyaka 30 ikipe kabanze miliyoni 50 kuko yamaze kuzirejecting yarazanze Man City ubwo niyo naringese wenda urinjiramo baravuga ngo mwaretse tukabofaringa Frank ubundi niho bigeze ubundi nicyo bari kuvuga kuko Rodri yamaze kwipronounce. Rodri yabwiye ikipe ya Manchester yibwira ngo sinzakomeza mubitekereze mushaka ikindi gisubizo nzongera amasezerano. Ubundi iyo umukinnyi akivuga iryo jambo aba amaze kugaragaza ko nunamugumana
Sezita azagendera ubuntu. Bira Enzo Maresca rero ari kuvuga nabifata nko kuba ari kwa kundi umukinnyi utaragenda mu mukimwita wanyu kuko nyine ntabwo yari yagurishwa kandi ntabwo yareka kuripotinga ku kibuga cy'imyitozo mu gihe transfer ye itari yakunda ariko rwose afana wa Barcelona ku kigero nk'icya 80% Rodri azabakinira na biriya bita ngo ni levels ibibazo by'amafaranga kuba yaratekereje kujya ku isoko kame muntu uko ifite indi option yakoresha probably shobora no kuba no kugurisha n'undi mukinnyi hari na Ferran Torres ugiye kugurishwa muri Paris Saint-Germain byanze bikunze ibitangazamakuru bine bikomeye by'i Burayi bitanu iyo ubona bihuriza ku nkuru ivuga ngo umukinnyi yamaze kudesida Real yaramushatse arayibwa ati munashaka ariko ngiye simba shaka ikintu kibabaje cyane Barcelona abakinnyi bakinanye muri equipe nationale baramubwira bati dufite equipe nzara bati byibavuna ku buryo baserebra mondial Gavi yamuhaye jezi ya Barcelona ayisinyaho ubwe yibwiriye equipe ya Man City ara informa yabwa ngenda shaka kujya muri Barca uyazakinira Barca azakinira Barcelona 80% ngira ngo rero kandi bazabagize equipe ikomeye yatwara na Champions League Enzo Maresca bamubazaga niba yaragane na Igor Vayana director of football wa Man City batese uratekereza ko Rodri yagaruka nibyo navugaga rero ku kijyanye n'amafaranga Barcelona yatanze miliyoni 50 barazanga Igor Vayana nyine icyo yashaka kuvuga Enzo Maresca yashaka guhamya ko ntabwo barageza aho twifuza ko equipe ya Manchester City irashaka byibuza ngo miliyoni 80 z'amayero yashaka miliyoni 80 z'amayero avuga ati ni muzana miliyoni 80 z'amayero muraba mugeze aho twifuza twemere kwa twamurekura ariko ibyo Regan yavugaga ntabwo hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 80 yego ni gap ya miliyoni 30 baraza gusaba Barcelona yongera izamukeho gatosha ishobora kugera muri miliyoni 60 aho yangu ikipe ya Man City umukinnyi wanze kuyongera amasezerano asigaje amezi 12 agumeyo likely nuko yaranabibabwiye ikijyari barimo barabuying time ndetse no kugira ngo baramugarura aze mu myitozo reporting ko na no professionnel ntabwo aragurwa nagera mu myitozo ikipe ya Barcelona ikore kuri Pepa Vanavova irebe buryo yazamura amafaranga ariko Rodri likely no gukina mu ikipe ya FC Barcelona woni Rodri utegerejwe i Catalunya ariko kandi Iber amakipe akomeje kwitegura gutangira umwaka w'imikino niyo mpamvu n'ubundi ari gukina imikino ya gicuti iri gukinirwa hirya no hino yitwinjizemo iyi weekend amakipe mu mikino ya gicuti yakina nibyo reka mpere ku mukino warayuhuje ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund byumvikane ko Arsenal nyuma gutsinda ikipe ya Girona yaragarutse itsindwa na Real Betis ibitego 3-1 nimugoroba rero bari bafite umukino mu by'ukuri Arteta yatekerezaga ko agomba gupima abakinnyi be cyane cyane ku ikipe ikomeye nka Borussia Dortmund ikipe ifite abakinnyi bakiri bato cyane abantu bazabona abakinnyi bakiri bato muri ikipe ya Dortmund nk'ubu mu bitego 3 kuri 2 batsinda Arsenal ibyo bitego 3 byatsinzwe n'abakinnyi 3 ntawe ufite imyaka 20 uyu mwana yita Inacio afite 18 harakitwa Karetsas gafite 18 nako wabateye cya gatatu bita Gadu afite 19 ngo ni ikipe iri jeune cyane ariyo mpamvu muri kubona witwa Mecha umudeteri w'ikipe ya Dortmund umwara mu gikombe cy'abanzagamo ubone kapiteni wabo kandi nawe aracyari muto byumvikana uburyo ari abakinnyi mu by'ukuri baba jeune ari mpamvu Arteta yavuze ati rero reka ture ku buryo twakipima kuri bano bakinnyi ubona ko baza kuduha ikintu cyo kumenya uburyo duhagarara mu kibuga ijya cy'abakinnyi cyanjye kimeze gite nabana babirukanyije ku buryo ku munota 29 gusa Arsenal yamaze kurya ibitego 2 Arteta abona ko rwose icyo yatekerezaga ari ikipe igiye kumwerekaho afite ibibazo nk'ubu turavuga ikipe Arsenal yatsinze umukino wa kabiri wa gishuti abona ari ko ari win yabo nyine nuko Arsenal ubona imikino myinshi ya gishuti ikinnye baterana za penalty mwanganya yabatera 90 mwayitsinda mugomba gutera penalty ego muri penalty bajya muri penalty Arsenal iratsinda eshanu kurenye ubwo ni Arsenal ariko ubundi mu minota 90 bwo yari yatsinzwe aracyafite ibibazo muri defense ye ko nkungu bari kushyiramo Mosquera ndetse na Magares bivuganyije uburyo Timba ntawe uhari ari gukoresha Ben White ndetse na Saliba nawe yaravunitse ariko Karafiori agakina kuri 3 hanyuma kubera ko Declan akiri mu biruhuko ntabwo bari bamurekipera neza
kuri gatandatu bari kwakinisha Lewis Kelly rwose imikino yose amaze gukina gishuti n'uri kubanzamo nimugoroba rero yashyizemo Odegaard nawe ni match ya mbere yarabanjemo muri za gishuti hanyuma kandi Kai Havertz agakina mu mugongo wa Gyökeres Solis ni umukinnyi mu by'ukuri wo kuganiraho kubera ko mu bitego bibiri Arsenal yatsinze nijoro yatanze assist y'igitego cya mbere banamukorera penalty igitego cya kabiri batsinze penalty yatewe na Gyökeres urumva ko ibitego bibiri mu by'ukuri nimugoroba batsinze yabigizemo uruhare kandi abona ko uyu musore Christos Stolis umusore mushya ari kugenda yitwara neza yanatsinze n'igitego mu bitego bine batsinze Girona urumva ko ntabwo afite imibare mibi muri imikino y'ishuti maze gukina mu gihe kandi Max Doman ukomeje kugaragaza ibimenyetso ko byibura umwaka utaha w'imikino Arteta akeneye kujya muha iminota yisumbuye ko yamuhaga kuko yamuhaye iminota mike n'ubundi yarakiri muto ariko yinje mu myaka 17 urumva ko mu by'ukuri kandi agenda akora improvement mu mukino rwose abona ko umusore imbaraga z'umubiri ziri kugenda ziza na confiance ari kugenda yizana ubona ko rwose ari kugenda mu mukinnyi wafasha ikipe ubwo rero mukino nyirizina bazarangira ibitego bitatu bya Borussia Dortmund kuri bibiri bya Arsenal batera za penalty Arsenal yitwara neza iza kuzitsinda rwose 5 kuri enye wari undi mukino wakinnye ariko Gyökeres yasekeje abantu bamwe bati mutsinzwe uyu mukino nyamara muri kwitegura Manchester City bati Manchester zakira kandi mu biki ati uwo mukino ni friendly bati ni community shield muzakira nabyo yarazi ko bazagirana Manchester City Gyökeres uze kureba televiziyo ye bamwe bati ku cyumweru muri kumwe na Manchester City Man City zakira muri friendly bamwe bati ni community shield ni ibikisi ati ni igikombe gitangira saison ati ni kind of pre-season ariko n'ubundi batanga igikombe Victor rwose wanyu ntabwo yarazi ibijyanye n'umukino wa Man City ngo n'ibiki ngo ne tusinzwe tutarawukina ariko byanyeretse ubwoba ashaka kubagira Man City aka kanya Man City murayigarutse Ive aba bapetso bavugaga mu ikipe ya Dortmund amasegonda makeya ikipe ya Dortmund ni ikipe izwiho gukura abakinnyi bakiri bato bafite talent ikazababyaza mu rufaranga ikipe ya Man City uyu mujene bavugaga Karetas Konstantinos bamuguze ejo bundi mu ikipe ya Genk n'umubirigi umupeti bamugura miliyoni 30 baremera barazitanga bagura uyu musore bavugaga Joan Gado bamukuye mu ikipe ya Salzburg bamugura miliyoni 19 bagura Kawa Prates umurefti winga baguze ejo bundi muri Cruzeiro miliyoni 7 bigura Justin Lerma umupeti ukiri muto cyane bakuye muri Independiente yo muri Argentine miliyoni n'uvango ariko ejo bundi barekuye kare na DM abasigira miliyoni 22 vango ne ikipe selling club ni selling club ubundi ntego za BVB nuko igera kure muri Champions League uwo mwaka igahitira kure abakinnyi bakabaho urufaranga kongera igasubira hasi kazanirwa abandi nubwo buzima bw'ikipe ya BVB ariko kandi ikipe ya Manchester City nayo yakinnye umukino wa gicuti n'ikipe ya Atletico Madrid nibyo bari bafite match na Atletico de Madrid ikipe y'i Madrid Manchester City rero y'umutoza mushya Enzo Maresca niwe mutoza ugomba kwitoza iyi sezo yayibayemo ari umutoza ari mu matoza bungirije Pep Guardiola birumvikana ko environnement yaho arayizi icyo agiye gukora cyambere gishya no kuba mutoza noneho mukuru w'iyi equipe ariyo mpamvu rero urebye uburyo ari no kugenda panga abakinnyi mu by'ukuri muri imikino y'ishuti ari gushingira cyane kuba bakinnyi n'ubundi azajya abanzamo cyangwa se azakoresha muri uyu mwaka w'imikino wenda uretse abadafite nk'abo ba Rodri twavuga ko bagiye kugenda ariko abandi bahari bo ari kubashyiramo nk'ubu nijoro mwizamu harimo Donnarumma ashyiramo Mateus Nunes kuri kabiri ushize niwe wakinaga agarura Josu Gvardiol rero kongera amasezerano nubwo yari yaravunitse sezijya kurangira ariko ubu ngo barahari kuri gatatu niwe yakinishije Ruben Dias ndetse n'agapeti Vitales nibo bari bakinye nimugoroba Kovacic Renders ndetse na Phil Foden avuga ko bagomba gushingiraho cyane Phil Foden kubera ko Bernard yaragiye kandi agiye na KDB yaragiye akabona rero undi mukinyi wakarya cyane nkuko abo bagereza kubikora wenda wagereza gukora nk'ibyo bakoraga Phil Foden ari mavuga ko agomba kujya mu mwanya uhagije wo gukina Savinho na Semenyo bakinaga mu mpande mu gihe batakishaga Omar Marmoush uyu umunyamisiri wanakoze ibitego bibiri mugoroba sinzi ibitego bibiri hanyuma kandi Ryan Ait-Nouri na wasene igitego cya gatatu mu by'ukuri aba barabo b'abanyafrika nibo babahaye insinzi ibitego 3-1 cya Atletico Madrid nubwo Atletico yari yakibanje ariko Manchester City yaje guturuka inyuma ibashyiramo ibitego mu by'ukuri bitatu byose bitwara neza muri uyu mukino ari naho nyine match irangiye bamubajije kuri community dafite ku cyumweru na Arsenal bagomba kwitwara neza gatangira twara igikombe n'ibindi byinshi agiye atangaza ariko urabona ko
iyi kipe ya Manchester City mu by'ukuri nayo ntabwo yahindutse cyane uretse bwo gutakaza Bernardo ndetse na Rodri bagiye kugenda ariko abandi bakiri bari bayifashije umwaka ushize barahari imaze seze ebyiri idatwara igikombe cya shampiyona urumva ko rero hikubiseho umwaka wa gatatu yaba iri kugenda isa naho iri kujya hamwe yahozeho kudatwara ibikombe bya shampiyona ariko rero iracyari ikipe nziza mbona ko ishobora guhangana iyi sezo. Hanyuma kandi undi mukino mu by'ukuri twavugaho ni umukino wa Chelsea. Iyi Chelsea nayo ikomeje imikino ya agishuti yari ifite umukino rero ugomba gukina n'ikipe muri Malaysia n'ikipe muri Malaysia bita Johor Darul. Ikipe Chelsea twara neza batsinda ibitego bitatu wari umukino mu by'ukuri utarukomeye ariko nabo nyine bafite umutoza mushya Zabi Alonso ari kugenda agerageza abakinnyi muri Malaysia igikina Champions League ni ikipe itari mbi ariko nyine ku rwego rwayo kajya gakina Champions League Champions League ya Asia keza cyane kitwa ka Johor Darul Tazim dukipe tumenye ute mba ntuzi cyane kwaje kuko hari udukipe ntabwo babarizwa muri ziriya gahunda kwa Johor ndatuzi cyane mba ntuzi rwose ariko zikomeye ikipe muri Malaysia ikina Champions League gutya muri Malaysia hari ikintu uyiziho iyo ukora iriya gahunda uba ugenda ubaze nakarayizi ngo ikipe ikina shampiyona muri iri rwego muri Mexique ntabwo noneho kubera kiriya gikampani kindi dukorana mbanzize nk'aho ari itegeko Evan narebye umukino abanzi wenda wakinye nk'Iburayi cyangwa ahandi hantu ndaheva nta mukino ngo nabonye munzi ariko nyine uzabona nakandi kitwa Tampines kaho turahari utuntu nk'utwo urugandazi n'abazi gutera kona neza hariyo nigeze kubwira umuntu araseka cyane iyo muri Australia Australia hagiye zo bita za Melbourne Victory bakagira equipe zitwa za Sydney rero yigeze kwatakamo Sydney na Melbourne wakumva ari ibintu bisanzwe Sydney FC Sydney yari ikomeye cyane yigeze kwatakisha umwataka yitwaga Bobo w'umunyabrazil mwiza cyane umuhanga cyane wakomeza. Hanyuma ubwo rero uwo mukino Chelsea yatsinze ibitego bitatu mu gihe ikipe ya Liverpool nayo ikomeje gutsindwa mu mikino y'ishuti no gutsindwa n'ikipe ya Leeds 4-2 ibaze ko icyo gihe bari babanje ibitego bibiri Leeds turuka inyuma irabibishyushyamo n'ibindi bibiri baravuga bateka turi kuri Monaco twakikosora Monaco nayo Liverpool yibanje bibiri minota 30 ya mbere bari bafite bibiri bya Alexander Isaac na Florian Wirtz ariko Monaco umukino iza kuwukora ibatsinda bitatu kuri bibiri kuri Liverpool nubwo ari friendly games ariko ntabwo ifite imbaraga pe cyantungoye nuko nabwo ishaka kuzana Araujo muri defense byanarangiye ni kibiriti none byose abantu bafite by'ibibazo Virgil ari gusaza Araujo iyo ni uje kubigisubiza uyu mu defenseur ukuntu twamubonye muri Barcelona simuka imipira ko na Barca nayo ni rejected iramurekuye aho ikifashije Barca nuko ibiri biyorohere kubona amafaranga yo kwigura Rodri yaranayohereje no kuri za payroll byabo kwa wundi Barca mu bintu sinzi Liverpool ariko mu bintu nyine ubona nayo ikeneye no gukora kuri departement y'ubwugarizi cyo ni ikibazo gikomeye kubanza bibiri buri gihe ubutsindwa bitatu igomba kuba ifite ikibazo. Alisson se yaraje byibura arimo Alisson Becker cyane kwa kuba bashyizemo abana yabanjemo ikipe nziza kuko mwizamu harimo Alisson Becker Jeremy Frimpong ari kuri kabiri Simicas ari kuri gatatu Virgil kapiteni yari gukina n'umwana witwa Ndukwe yitwa Ifeanyi Ndukwe ni umunya Autriche w'imyaka 18 urumva ko n'umwana ukiri muto agenda mu furyo ni umunya Autriche ariko urumva ko harimo akantu no umuntu wagiye n'umunya Nigeria yaciye mu butayu cyangwa akavukirayo ari ababyeyi be bagiye we bakamubyarirayo cyane. Mediane n'ubundi yarafite ntekereza ko ari agomba kujya akoresha irimo Dominique Szoboszlai Ryan Gravenberch ndetse na Florian Wirtz ku 10 ni Mediane agomba kujya akoresha uruhande rumwe Kodiga Kupera hari Alexander Isaac yataka mu gihe kandi ku rundi ruhande bafite umwana witwa Lewis Kumas abana ari Kumas azavamo hiyongeremo Makaristeri ku ruhande kumwibuka Makarista Wirtz zajya ku ruhande Makarista agaruke hagati na Gravenberch hanyuma Szoboszlai ajye ku 10 ariko urabyumva umva nta gikomeye pe nta gikomeye ukuntu yari imeze amazina mu myaka nk'ingahe tuzi urumva ko iraho nyine rabaye iyo ni imikino ya gicuti mbere yuko twinjira amakuru agezweho baratwandikira tumika ati turashaka ati twateye agatebe bategereje ati murera mutarayivuga bahumure
Kumva se ko twaba dufite ikindi. ati twebwe Iyi sa- ati twateye Ni nko agatebe kubwira padiri ati nageze mu kiliziya ndabona wanyuze muri ibi bintu byo gushengerera n'udasoma ivanjiri n'ibibazo ukumva yasoza atayisomye. ibyo bintu wumva ngo wenda njye nkanjye uzi uko ikiganiro kiri bugende n'ibyo tuganira ndabizi ariko Wumva nta kibazo. ariko nicaye nk'umuturage kababwire. ndimo ndabatumira Oya ubikoze Okay. neza. batumikira rero n'ubundi tugiye mu makuru Urababarira. ndababarije nese Oya. ko twateye agatebe Ahubwo muratubwira amakuru ahubwo basubize kuko uzi ukuntu ranoda ipanze mu kanya saa yine n'iminota 5 amakuru agisohoka nitwe namwe muhumure Isaha yose turakora reye. Ni cyane reyo. rwose Harimo n'amasiripurize ateye ubwoba. Mwe mugume hano gusa. rugaju nshuti yanjye Hari umuntu tujya kuvugisha kuri telefone n'ibigeze neza wa muntu.